Ito yung mga susuotin namin. So, this is for Daddy B-Boy. This one is for Yana. And this one is for me. So, as you can see, plain lang po lahat. Kasi bawal po ang may mga heavy prints sa mga commercials. Ayan. Etong kay Yana, medyo, ano pa, kunot pa. So, I still need to iron this. But, aside from these clothes, we also have here extra na mga damit. Because, baka mag-ano lang mamaya, mag-wardrobe check. Then, dadalhin ko rin ang aking makeup kit and pangmalakasan na iron and girdle. Yan. And I'll also bring my GoPro. So, these are the things. Chinecheck ko pa kung may nakalimutan pa ako. Pasensya sa kalat dyan. And ito ang bata na maagang nagising kanina, like 6 a.m., 5 a.m., nagising na siya. Tinanong niya ako kaninang umaga, Mommy, di ba you said, pasensya sa pimple ha, di ba you said, ayun, tinanong na niya ako about it. Kasi kagabi, we mentioned about ito na nga, working with Penongs. Sabi namin sa kanya, baby, ano tayo, we will be working tomorrow. What? Pati ako, ano siya, including me. Sabi niya, ganun. Yes, for Penongs. Mag-smile lang man ka sa camera. Like that. So, expect siya, work sa restaurant. Ano siya? Cute kaayo. Huh? Ah, shush. Are you okay? Is it cold? So, tulog pa yun siya. Yan na, nibangon na siya. Kaya gipakita na ako, gipalitan og mask sa iyahang daddy nga pangbata para masigo sa iya. So, hello, kumusta ang hair? Say good morning. Good morning. Are you excited today? What are you going to do today? You're going to work? Asa ka mag-work? Sa restaurant. Sa restaurant? Wow! And is that your mask? We're here na, Santa Ana Restaurant. We're here na sa Santa Ana, Penongs. Penong Santa Ana. Sige, mangita sa aming parking kay puno kaayo. This is it, baby. This is it. Si Danja. Hi. Si Danja mag-makeup sa ako. Tagamati pa ay si Danja. Hey. Koan, silingan din sila ni Ace. O, shout out Ace. Si Ate. Yeah. This is it. Fresh lang. Fresh. Thank you, Dan. Thank you. Yes. Artista yarn. Artista yarn. Ah, fresh na oh. Alalihok yun kaayo dyan. Hold, baby. That, muna siya ang blower. It's a blower. I-blow dry ang hair. Dad, picture it, Dado. Daddy, picture it mo. Cute ka ay. Is it ticklish, be? Yana, come here, baby. Yana.
Look at your baby. Oh, that's so cute. Yan na. Look at the camera, be. Hi. Smile, smile, smile. Show teeth, show teeth. Ako ang digital sign. Hello. Coffee. Diba? Instant anak. And these are our food. Unsa to dad? Unsa on dad? Touch me. Pwede po sir. And then, yung gusto mong smile. Ito matag-painting ka na. I will bring you to that painting daw. Paint sige. Sa pag-ingon ako action na. Ayun, nasa akin sa pag-ingon. Hapit naman, hapit naman. Pag-ingon ako action na. Hindi naman siya dito sa. Ito na sa guys sa likod. Diba? Hi, sir. Yan yoy! Ano tayo? Down to last scene. Last scene namin. Let's eat the Penong's chicken. And then, This one. saan install na nabi candle? Candle ang sulong na nila. Diba? This is the trademark. I think it's candle. You too? You think it's candle? You know, oy? Yeah. Hindi na magka-fire na ilan ang candle. Si Ces dito sa likod. Dapating ko lahat. Thank you, everybody. We're done, we're done. Good job. Good job, mga main actors. Good job, baby. Yan na. Congratulations. Yes. Good job.